nigeze gutera inkuru umugabo witwa Kigondera wari iwacu Kigondera hari umuganwa witwa Karabona hari iwacu yari umuganwa mwiza gabinka cyane arazigaba zose Kigondera mu bagabana ntiyabamwe abapadiri bazungu urumva barempoza abantu kubaha amabatisimu kugira babatize Kigondera yari yarabatijwe noneho umunsi umwe Karabona ngo impuzu yiwe iratabuka yarayikunda cyane kuri uyo musozi bose yarabahinduye abakire bari barakomeye arabakire nta muntu yambara impuzu itabutse aravuga ati none iyi mpuzu ubwo itabutse gatoya mu ndondera urushinge n'urunyuzi tuyishone barondera umusozi wose akarere kose basanga umuntu afise urushinge n'urunyuzi ni Kigondera wenyine bambwiye ati Kigondera niba afise urushinge n'urunyuzi wenyine bategera umuntirire uragakena mugabo ukena n'ubwenge Imana ishimwe cyane haleluya haleluya ngo baragenda baravuga ati Kigondera bati umuganwa tubwiye ko mutiza urushinge n'urunyuze ati ni impuzu tumushonera cyo turi kugarukanira ati niko avuze Kigondera ati niwe abatumye ati niwe dutumye Kigondera ati ndaronse ikintu kinshikana kukirimba kweli urushinge rwanje ruranjana tu Imana ishimwe cyane haleluya anga ati genda mumumbwirire uti ntiyanseho gutiza ariko uru rushinge afise niyo nkaturutsa niryo tonga rima nibwo butunza afise ntiyo kwizera umuntu numwe ngo arukuzanire ahubwo asabye ko yoza akagushonera impuzu yawe Imana ishimwe cyane haleluya aragwizanira ayishone hama rutahane kuko nibwo butunzi bwonyine afise baramubwira ati niko abishuye ategere mubwiraze acaragenda n'urushinge bamuha impuzu arayishona Karabona aramuraba atera inkuru asanga Kigondera nubwo akenye aze gutera inkuru araryohera umugabo cyane umugabo ngo avuga ijambo avuga ati Kigondera turambabaje ati narinda gukunza nawe kukugabira ati mugabe ikibazo inka zose narazigavye amatongo narayatanze ntacyo mvuze ndaguha Kigondera ati byukuri urumva ugomba kungabira ati reka ndakubwira ingene uzongabira Imana ishimwe cyane ati wewe uzuhenge mu nama watumye ko abatware bose utwara wabatumye ko hanyuma uzoca untuma kw'intumwa impamagare ati wewe icyo uzokora uzohenga nshitse haya ku nama ariho ndi kumuhora usemerere muri kumwe n'abatware ubabwira uti ubwira abasabye uti mbega nta Kigondera ari ngaho ati wewe upfe kubivuga gusa bumva haleluya ati hanyuma noneho ati bizoca bigenda ati nzoca ndakwitaba ati nje icyo uzokora ati uzontuke mugabo gisiransi ati ushavure utamaboko untuma urutoki ugira ibintu bishavu byinshi ati muga ntuvuge ngo bumve ibyo wavuze ati hanyuma uco ndekana yigire ati byo gusa ati yewe uzobungabiye bizabikwiye Imana ishimwe cyane ati byo nzobigukorera kwere arabikora asanga arenga bakoranye abatwara ati nta Kigondera ari ngaho abandi ati araho kumuhora ati mubwire yinjire aca bacamwo hagati n'imbere y'umugano umugati Kigondera ati irekera urahejeje Imana ishimwe cyane bukeye bwaho mu gitondo cya kare yaragaze ku muganwa wa mbere umutware wa mbere abwira abakozi bati naka nihari bati Kigondera wasaze uravuga umuntu mu izina ati mubwire ko ndamushaka bamubwira atega Kigondera yasaze ari ngaha ariko avuga ko ati vuga buke ati byose ndicyo yavugaye n'umuganwa hanyuma aravuga ati muhe karibazo ashika ati ejo ntwari mu nama wewe ati aho umwami yampamagara we ntiwabona ati narabona warabona ishavu yari afise ateko ati none baza kujyava kuki ati jyava kuki nyene ati namafuti ukora ati rega we hari ikintu utamenye
ati burya ni jewe yagize inspecteur wo mwibanga ati rero mwagiye mu nama ntaramuha raporo y'amafuti mukoro we ntiwarenganije naka ntiwagize ibintu none nje nzokuzira gushika ryari hanyuma umutwe ati none ngire gutakiwa ati umviriza sha twumvikana wewe uraza ko atatongo office urafise inka wabihana umwana babikunyage byose kubera ubujuju bwawe nabico ukora hanyuma ati inka ngize amukubitira inka amukebera igipande cy'itongo atigenda ati ntabara umbikira ibanga ntuzuvuge ikintu na kimwe ati ariko ntuzusubire arihagararako aja kuwa kabiri aja kuwa gatatu aja kuwa kane bose bamuha amatongo bose bamuha inka hanyuma Kigondera umutunzi ruhagwa noneho mu nyuma asaba umubonano ku mwami ati kwa Karabona ati ngomba kuza ati warakoze dagenze gute ati reka ati babagabo bose bampamagara mwicaye nyaha ati navyutse ndabakorokeramwe bose ati bigenda ati ndababwira yuko warushabojwe n'amafuti ntakubwira kandi bayakora ati rero bace bantu giturire bampaye amatongo bampa n'inka tubunda tunze meze neza Karabona ati gendera umugabo kabisa noneho rero hacagera ko ajya kubatizwa baje kubatizwa haya mu misa muri Gatolika y'Iroma hari ibintu babasubizamwo by'amajambo babigisha ukazurasubiramwo Imana shimwe cyane hagere igihe bamwe ati Kigondera turumva ucuvuga uti Mungu niwe yandemye Mungu niwe yangize umuntu Mungu ibi nibi acha ati sawa batasubiramwo ati Mungu niwe yandemye Karabona niwe yangize umuntu ati sa Mungu niwe yandemye Karabona niwe yangize umuntu atoyaye suko bavuga Mungu niwe yandemye Mungu niwe yangize umuntu dabaye kera Kigondera atumiza no pati twumvikana Mungu niwe yandemye ndabizi ibyo ndabizi mugabo wangize umuntu wampaye inka nkama wampaye itongo ndima wampaye icicara mu bandi bagabo ni Karabona nimbi batisi mu jyawo rero risaba ko ninda kumwihakana rigumye nizana rimvuze ryari rikwiye nzoguma niryo acha ritahira agiye baja kwa Karabona bati yigi barajyaguwe tabantu baye bagumutse yanse no kubatizwa byagenze gute yarahiye ko yanse kuvuga yuko Imana yamugize umuntu ngo niwe yamugize umuntu Karabona aramwinginga ati Kigondera fa ugenda uvyemere avuga ati nyakubaho nukuri nyemerera ndakusaba nubwo ari tegeko kumpaye nawe urabizi cyagiye cy'urushinge nari umuntu w'inkengero nari nsuzuguritse nta jambo nagira mu bantu nta kicaro bashiramo na kimwe jewe sinokujyama ngo umutima uzonkundire ngiye kukwihakana rero bwira padiri abari waheba ivyo bintu vyiwe jewe ambatiza uko ashaka mugabo sinzopfa n'umunsi warimwe ndakwihakanye n'umunsi warimwe Imana ishimwe cyane haleluya benshi bakuye umugisha ku Mana ariko hagera igihe Imana bayitera umugongo bayiburira umwanya basuzugura ivy'Imana basuzugura abakozi b'Imana nibo babasengeye nibo bararira amajoro mugahagera igihe ukamusuzugura hari abantu duheruka dusengera gusa bafise imitwaro yamara umutwaro kuwutura Imana yamwishuye inzu ijya ku rusengero yayibagiye umunsi wabonye agarutse menya ko azajya ubundi mutwaro zikaba ingorane nimwicomeke muri Yesu Imana ishimwe cyane niba mara kwicomeka muri Yesu gumamwe aguhaye umugisha ugumemwe akongeye uwundi ugumemwe agushize hejuru gumamwe agushize n'ahandi hejuru gumamwe ariko nagenda kubwira ntukitandukanye n'umuntu yageze icyo akora kikakubera umugisha ngo nuko ubona wakomeye nuko ubona watunze nimba yarakoze icyo kintu mwubahe Rumumba yavuze neza cyane ngo Imana yavuze ngo nzokwicaye kara n'ibikomangoma n'abahambaye ngo ariko ngo naho ryo barimo
kugira urakwiye ngo simpaka ngo wamenye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nubwo yo umuntu yahugiriye neza rimwe ariko iyo neza ikakubera umugisha, ntukamusuzugure, ntukamute, gumana nawe. Haleluya. Abantu benshi baricuza kubw'ingingo mbi bafata zo gutandukana n'abantu bariko batuma icyubahiro cyabo kibicyubahiro, ubutunzi bwabo ubutunzi bwabo, iteka ryabo barigumana. Mugabo hari umuntu witandukanya nawe ejo mu gitondo ugahura n'imibembe utazi yivuye, n'abitwa bagenzi bawe umunsi bakaguheba, ukazinukwa, ukisanga wenyene, ukisanga mwibuye isowari nka roti, byavuye gufata ingingo mbi kwawe no guhimba nabi. Ntugahemukire umuntu yahugiriye neza, ntugahemukire umuntu yahugaburiye, ntugahemukire umuntu yakwambitse, ntugahemukire umuntu yagutabaye ugowe. Uwo muntu mugumize ku mutima, igihe cyose uzoronke neza umusubiza uyimusubiza. Ariko ni wahura n'abamugwanya ntukifatanye nabo, we uzokwa umuhezagira umuvuga neza, kuko umugisha wawe yawubereye isoko. Hari abantu benshi muje gusaba akazi mugenda murira mwavura, uvuga uti je ndahomba ko gukoropa uzoba ukoze nyakubahwa. Ejo yaguha akazi, amavantaje y'akazi yagwira, ugatangwa nawe uri umugabo ukaje mu bapinga shobuja, uzogwara imibembe de. Shobuja ni shobuja. Ugomba kubaha. Burya hariho abantu muri mwebwe twihenda ko tutazi. Uno mwa yaravuze ngo niwe agomba kumenya umuntu neza, uzomuha icyubahiro, umuhe n'amafaranga, uzomenya uwo muntu wariwe. Hari umuntu aroza amafaranga aguhindukana, agasuzugura abantu bose bamurisha saa sita, n'abatamugaburira akajya ku isahani yabo n'igikoko, yabaye igitangaza kubera amafaranga gusa. Yaronga icyubahiro agasuzugurwa n'abamusumba. Imana dufashe. Haleluya. Nimba Imana yaciye ku muntu akabura kubera umugisha, umugisha ukabura kiri kuraza, gumana nawe, kuko ni witandukanya nawe ukihenda ngo urakomeye, ugahera nawe ngo uvise abantu nkuko Loti yarabavise, ukihenda ngo uvise ibintu, menya ko ubikondanye nawe wikondanye. Ejo isoko y'umugisha irakatika, nta bindi bizoza. Ibyo ufise uzobijya ubimare, ariko atabindi bikiriko biraza. Naryohewe n'amajambo y'uruzi. Imana ishimwe cyane. Uruzi iyo ruriko ruragenda rugira abantu bihura mu nzira kandi rw'ibigeragezo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uruzi ibigeragezo bya mbere bihura n'umusozi. Uruzi ntiruhangana n'umusozi, icyo rukoze kimwe gusa, uravuga ngo nimba Imana yavuze ngo nzoshikayo, nimba nzoja gusesa mu kiyaga, wa musozi we ntiwombuza gusesa, ntiwombuza gushikayo. Icyo bikoze kimwe gusa, untesha umwanya kubera haleluya, untesha umwanya. Uruzi icyo rukora, ruca rugenda rukazunguruka wa musozi, rukawukatira, rukibandaniriza, rugacererwa ariko rukagenda. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umwasi wa kabiri nibenga n'ikinogo. Iyo rusanze ahantu hari kinogo, urabati wa kinogo ndakugwamwo, ariko uko bigenda kose ndateba ndakuzure mbandanye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero mu bintu byishimira, uruzi rwa mbere gwishimira iki? Ngo gwishimira abagenzi bato bato. Bato bato, vuga ngo bato bato. Ureke ndakubwiye, aba munywana champagne so bagenzi bawe. Abagenzi ni bari wasize kubiyeri hasi, waduze wenyene, urabasuzugura, tukijiyo bari ntimushobora kwicarana, warabaye umutunzi uri hariya. Ariko nagira ndakubwiye, umunsi byacanganye ntubugishobora kugura champagne, aba muri champagne bazogateye mugabo, muri uyu muzingi wevamo subira hariya. Nimba utafashe neza ba bagenzi ba mbere, uzosubira, uzoronka ndakwakira. Imana ishimwe cyane. Gumana n'abagenzi banyu ba kera.
uruzi rero ngo gwishimira abagenzi kandi ntigwishimira urundi ruzi na rumwe. Icyo gwishimira ngo tugeze duto duto, ngo tugeze duto duto, ngo tugisukamo kamwe duke duke, ngo rukabwira ikinogo ati wa kinogo turiko turaza turanterera umusata, akagezi kamwe gasesamwo akandi gasesamwo cya kinogo hikuzu. Noneho ngo cyateba kuza bati ibi ntacyo bitwaye, ndabizi neza ayo ku isoko niyamara kunshikira ndabandanye. Uruzi ntigwira gwitandukanya n'isoko, kuko ruzi ko nigwagera mwibenga urutabagwa n'yavuye ku isoko. Imana ishimwe cyane. Kuko nigwata isoko rukicanjwe ku isoko, menya naho goba runini ruzokama muga bisoko gomana naryo. Hari abantu benshi muje gusaba akazi mugenda murira mwavura, uvuga uti je ndahomba ko gukoropa uzoba ukoze nyakubaho, ejo baguha akazi amavantaje y'akazi yagwira gatangwa nawe uri umugabo ukaje mu bapinga shobuja uzogwara imibembe de shobuja ni shobuja. Ugomba kubaha. Burya hariho abantu muri mwebwe twihenda ko tutazi. Uno mwa yaravuze ngo niba agomba kumenya umuntu neza uzomuha icyubahiro umuhe n'amafaranga uzomenya uwo muntu wariwe. Hari umuntu aroza amafaranga aguhindukana agasuzugura abantu bose bamurisha saa sita n'abatamugaburira akajya ku isahani yabo n'igikoko yabaye igitangaza kubera amafaranga gusa. Yaronga icyubahiro agasuzugurwa n'abamusumba. Imana dufashe. Haleluya. Nimba Imana yaciye ku muntu akarura kubera umugisha, umugisha ukabura kiri kuraza, gumana nawe, kuko ni witandukanya nawe ukihenda ngo urakomeye, ugahera nawe ngo uvise abantu nkuko Loti yarabavise, ukihenda ngo uvise ibintu, menya ko ubikondanye nawe wikondanye. Ejo isoko y'umugisha irakatika, nta bindi bizoza. Ibyo ufite uzobijya ubimare, ariko atabindi bikiriko biraza. Naryohewe n'amajambo y'uruzi. Imana ishimwe cyane. Uruzi iyo ruriko ruragenda rugira abantu bihura mu nzira kandi rw'ibigeragezo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uruzi ibigeragezo bya mbere bihura n'umusozi. Uruzi ntiruhangana n'umusozi. Icyo rukoze kimwe gusa, uravuga ngo nimba Imana yavuze ngo nzoshikayo, nimba nzoja gusesa mu kiyaga, wa musozi we ntiwombuza gusesa ntiwombuza gushikayo. Icyo bikoze kimwe gusa, untesha umwanya kubera haleluya, untesha umwanya. Uruzi icyo rukora, ruca rugenda rukazunguruka wa musozi rukawukatira rukibandaniriza, rugacererwa ariko rukagenda. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umwasi wa kabiri nibenga n'ikinogo. Iyo rusanze ahantu hari kinogo, urabati wa kinogo ndakugwamwo, ariko uko bigenda kose ndateba ndakuzure mbandanye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero mu bintu byishimira uruzi rwa mbere gwishimira iki? Ngo gwishimira abagenzi bato bato. Bato bato, vuga ngo bato bato. Ureke ndakubwira, aba munywana champagne so bagenzi babo. Abagenzi ni bari wasize kubiyeri hasi, waduze wenyene urabasuzugura, tukijiyo bari timwishora kwicarana, warabaye umutunzi uri hariya. Ariko nagira ndakubwira, umunsi byacanganye ntubugishobora kugura champagne. Aba muri champagne bazogateye mugabo, muri uyu muzingi wevamo subira hariya. Nimba utafashe neza ba bagenzi ba mbere uzosubira, uzoronka ndakwakira. Imana ishimwe cyane. Gumana n'abagenzi banyu bakera. Uruzi rero ngo gwishimira abagenzi kandi ntigwishimira urundi ruzi na rumwe. Icyo gwishimira ngo tugeze duto duto, ngo tugeze duto duto, ngo tugisukamo kamwe duke duke,
ngo rukabwira ikinogo ati wa kinogo turiko turaza turanterera umusata akagezi kame gasesamwo akandi gasesamwo cya kinogo hikuzu noneho ngo cate bakuza bati ibi ntacyo bitwaye ndabizi neza ayo kwisoko niyamara kunshikira ndabandanye uruzi ntigwira gwitandukanya n'isoko kuko ruzi ko nigwagera mwibenga urutabagwa nayavuye ku isoko imana ishimwe cyane kuko nigwata isoko rukicanzwe ku isoko menya naho goba runini ruzokama muga bisoko gomana naryo Zaburi yavuze ngo abahemuka atanyanduruko nibazogira gute nibazomaramara nubwo urarurakomera gute nubwo uraruramera neza gute ntuzokwigera usumba ibiganza byaguhaye amata tibyo kunda imana ishimwe cyane haleluya ntugasuzugura umuntu yagize icyo akora kugira ubicuri wewe nubwo ajogira amahirwe ukitwa ukomeye nk'abandi ubaha ca bugufi imana ntiyigeze igihugu Loti yagihaye Aburahamu imana yigeze isezerano na Loti yarigize na Aburahamu iravuga ngo abazoguhezagira bose nanje nzobahezagira haleluya ngo nzokugira isoko ry'umugisha ngo amahanga yose azohezagirirwa muri wewe ariko witandukanije n'isoko byogenda gute amaherezo uzobirya bihere ufutane umugisha utagitembuza imana ishimwe cyane abahemuka atanyanduruko nibazomaramara